bir dolkunda, bir suluşta bulganda efir kengliklerinde söylöwü de, sizin üçün tapşırılar äzirläwü de bik köňelli bizge. Barысы da gady, özübizçe, kişilikli hem gadil bulsun äli. Dolkun Radyosu'nda köp yıllardan beri efir kengliklerinde jetekçiler bilen uçraşуулар ötkerүү matur bir tradisiyaga kirdi. Mesela bugün biz özübizin studiyabızga Soba munisipal rayonu başlığı Reis Nurgali uly Minnixanovni çakırdık. Hatırlaysanız, biz radyoda Reis Nurgaliyevich bizning efirimizga keler, sizden türlü so'rovlar jıyabız, özünüzün fikirleringizni, taqdimleringizni de aytırsiz dep bildirib bergan edik. Olay gına da tugul, oldan hazırlangan so'rovlaringizni bizga yozdirib qo'yingiz deb mürajaat etdik. Tapşırığımız vaqtında dejur sözler bulmasın, oldan ok hazırlanıp bulmasın deyip biz o so'rovlarni o'zimizda saqlab turdik. Reis Nurgaliyevichga o so'rovlarga javobni hazırlaw uchun bugungina berdik. Endi efir vaqtida siz o'zingizning so'rovlaringizni bera olasiz. Hem şu vaqtda rayon başlığına fikirleringizni, taqdimleringizni de jetkirigiz, hurmatli radio tinglovchilar. Turmushimiz ne kadar rahat, ko'ngilli bo'lsa da, minglagan xalq bir tusi o'ylamaydi. Bu tabiiy hal. Agar bir kishiga bir so'rov bersang, onu 10 kishi tinglaydi. 10 kishining fikri 10 turli bo'lirga mumkin. Shunga ko'ra biz bugun radioda baribizda bir fikrda bo'lirga tirishamiz. 2 hafta ilk efirda berilgan bildiruvdan so'ng bizning topshirig'imizga so'rovlar, fikrlar, taqdimlarda keldi. Bizning bilan birga bo'lganingiz uchun, radio tinglab bizning bilan bir fikrda qolganingiz uchun rahmatlarimizni yetkazamiz sizga. Iqtiborli, radioni har vaqt tinglab turgan radio tinglovchilarimiz bik ko'p bizning. Bugun ular bizning radio kengliklarda ali tibralirlar deb o'ylayman. Bu minutlarda bizning studiyamizga Soba munisipal rayoni boshlig'i Reis Nurgali uly Minnixanov o'zi kelib kirdi. Xayrli kech, esenmisiz Reis Nurgaliyevich? Xayrli kechlar. Halaringiz nechik? Allohga shukr. Biz endi radio tinglovchilarimizga bugun kechki soat 8da söyleybiz deb aytdik. Chunki mana bu kunlarda xalq jiyinlari avullarda boram. Onun birisi 5-yartıda, ikincisi 18 saatda başlana. Şuna ko'ra sizning de joyingizni to'g'ri keltirik deb, radio tinglovchilarimizga da tinglarga joyli bo'lsin deb, naq mana shu vaqtda biz radio tinglovchilar bilan uchrashib, ularning fikrlarini da tinglab Reis Nurgaliyevich, bizning chaqiruvimizni qabul etib olib kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. Biz to'la sostavda bugun ishlaymiz, barliq jurnalistlar, operatorlar bu minutlarda studiyada. Chunki bizim ish telefonimiz var, ish telefonga da shaltiratib so'rovlaringizni bera olasiz, hurmatli radio tinglovchilar. Teleoperatorlar ishli ham shu vaqtda Instagram shiltarida siz bizni studiyadan turidan-turi efirda qo'ya olasiz. Reis Nurgaliyevich, hallarni bilishdik, endi so'rovlarga ko'shik. Dürüst, biz 24 saat davligini radio tinglovchilar bilan turidan-turi efirda söylashib, ularning bu kunlarda nechik yashaganligi, turmushlarining nechik boruvi haqida yaxshi bilamiz. Ama so'rovlar da var. Mesela bizning boylar sobasında yashovchi xalq bigrakda taksi ishi ham onun bayasi bilan qiziqsina. So'rovlar yamraydi. Soba rayonida yuruvchi taksi bayasi xalqni bik burshug'a soldi deydi. Sezon sayin 10 so'm baya orttiralar. Hozir boylar sobasında 90 so'm bo'ldi ol. Больницаdan sentrga minish uchun 90 so'm aqsha to'larga kerak. Reis Nurgaliyevich, siz bana nechik qaraysiz? Taksometr o'rnashtirib bilmaymi ekan bularga? Taksi, mashina ishlari bek pishroq. Aqsha to'lab xizmat etgan shistalikni ham tartibida ko'rasiz keladilar taksilarning passajirlari. Reis Nurgaliyevich, mana sizga so'rov, mana sizga mikrofon, rahim etib javob bersangiz ekan. Bizga rahmat. Dirasada bu kunda kundan kun orta turgan xalqni tarbiya turgan transportlar endi bizning ko'p yerga avtobuslar yuradi. Avtobus marshrutlarida xalq bu kunda taksiga ko'chdi. Ham endi gil yangiliklar, üsteme meseleler şişirmek gerek.
Ana boyunca endi müracaat etken boyunca adresini eteyim. Men özüm tege oturup vermeye iş bilmedim. Endi bugünkü tapşırıda e'lon etilgan ekan. Endi tegishli organlarga biz beya boyunca aytamiz. Ham endi mashina shistalig'i boyuncha ana organlar bor tekshira turgan, alarga müracaat ettiribmiz. Shu so'rov negizinde beya degende ol mana bütün bizning Rossiya boyuncha Yandex Taksi gibi kompaniyalar barliqqa keldi. Habindalar bosib olib bora. Qo'shni rayonlarda endi bugungi kundalar barliqqa keldi. Men o'ylayman beya undagi alyansa o'ynamasdi. Endi mana shu Yandex Taksi'da men butun shaharlarda bo'lganda o'zim yurgan bor, unda o'sha beya belgili. Ham endi nindi mashinada yurishing kelar, talabni o'zing qo'yasan. Men o'ylayman qisqa oralarda u bizning rayonimizda bor. Endi bu kunda shug'ullanadigan bizning taksi bilan kompaniyalarimiz ular o'zlari turumda endi kelajakda eson-sog' ishlari kelsa, bu talablarga to'g'ri keltiriladi deb o'ylayman. Rahmet cevaplar için. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz Dolkun Radyosu'nu dinliyorsunuz. Bu minutlarda bizim stüdyomuzda Soba Munisipal Rayonu Başlığı Reis Nurgali Minnihamov. Siz bizim rayon başlığına o'zingizning so'rovlaringizni, fikr taqdimlaringizni 231 telefonu aşağıda jetkira olasiz. Şolay yo'q bizning qizlarimiz sizning so'rovlaringizni yozib olurlar. Agar de siz turdan efirda o'z tavushingiz bilan rayon xo'jasi bilan suhbatlashasiz kelar ekan, rahim etingiz. Bizning tavush operatori Ildus Ahmadg'aliyev sizni efirga tutashtirir. Biz davom etamiz. Reis Nurg'aliyevich mana bu taksi yurish masalalarini davom etib bunday so'rov kelgan edi. Tilashidan Qozonga bir yaxshi avtobus kerak. Uni bizning rayon oshada yirtib bo'lmaymi? Biz mana bo'yicha shug'ullanamiz. Endi mana shu Burevestik kompaniyasiga da murojaat etganik. Ular avtobus qo'ydilar. Hem endi yangi Mercedes avtobuslar 28 o'rinli hem endi konditsionerlar bilan butun yangi talablarga to'g'ri keladigan. Ular 2-3 oy yerdilarda tobush bo'lmagan orqasida, kishi 20 orqasida ular to'xtadilar. Endi bugun mana Tilashiga yeritirgan avtotransportning kompaniya ular bilan ilm-tabara endi kundan kun o'zgarar talablar yo'lning sifatlari negizida bizning ana sotish osha jibariga kerak. Sotishni tushirgan davomda biz talabga to'g'ri kelgan ishlarimiz bor. Endi ularni qisqa orada ishlab, bu avtobusni Tilashiga bunda haqli keytiruvni Tilashiga tug'iladi, Tilashiga yeritirgan avtobus bunda haqli keytiruvni ustida ishlaymiz. Endi bizni aytishim kerak, bizning qiymatligi bilan butun vaqtda avtobuslar qo'yib qoladi. Bizning ko'p yerga so'rash qo'yib qolamiz. U государственный tug'il avtotransportning kompaniyalar ularning tabushlari bo'lmasa, ular yermaydi. Shuning uchun endi Andimanda u marshrut tashilgandan so'ng biz e'lon etamiz. Ham endi yurishlar endi qolgani sizdan turadi. O'tirib yurishlar bo'lar ekan, u avtobus marsrutlari saqlanashadi. Endi tobushi eski kishilarning ular sotsial учреждениялар aşa istama subsidiya oladilar. Bu avtobuslarga o'tirib yurgandan so'ng ham endi turli avtobuslarning bor. U kategoriya kirishi pensionerlarning bor. Ular sotsial учреждение aşa istama yo'qotgan aqshani subsidiya etishlar. Bu qoida marşrutlarda ular ishlaydi. Reis Nuraliyevich, siz oldagi so'rovga o'sha javob da berdi. Siman endi
Әмма ләкин кешенең соравын укымыйча калып булмый. Минем соравымны укымадылар диярләргә. Байлар сабасы бистәсендә маршрут автобуслары ачып булмыймы диләр. Байлар сабасы өчен мин белгәне ул бар. Безнең больниска йөрү, һәм Шәмәрдәнгә йөрү, Шәмәрдәннең эчендә йөрү. Безнең халык сораган маршрутлар ачылган. Һәм инде кешеләр анда тиешле күләмдә утырып йөргән вакытта ул маршрутлар сакланды. Без аны башта күп маршрутлар ачкан идек, но алар күбесе ябылды, калды инде тыстан да кеше йөри торганнарында гына. Рәхмәт, Рәис Нуралиевич, җавапларыгыз өчен. Хәзер сез колакларыгызга менә кулак төшләрен тигез. Безнең шалтырату барлыгы хакында әйттеләр. Сез турыдан-туры эфирга шалтыраттыгыз, һәм без сезне тыңлыйбыз. Алло, исәнмесез? Düşürmeden doktorların sözleri premayışı vaktinde çıkan elinde bizden bile yol meselesiydi. Biz bir koşundağı ile durarızlar işlemede. Bizden bile bütün su bizim işlerine oğada bizim bütün basığa kireydi. Güveniye, bütün berenle bizim kılık su bastığına falan. İnanın bizim sesleri püskiyetine. Dileklerinde diyor etkilikte küsettiminde kilet mi bastım içine. Uşak terinde su etkilik küsettim. Vatastayında bütün vatandaşlarına pulu bakınca bizim öyle şu asfalt diyence olay bunları o kadar asfalt diye şimdi bütün su bize yavardı. Buna göre nişasetler maşına toş etkili. Ben işittim. Bizim bu söyleşilerini bütün bizden tiyişli kişiler işte alar indi bu kısa arada o jirligi başlığı indi dil bölükleri bu talepke doğru getirir için kısa arada komissiya tüzüp kararlar da eminim mesela şişerlerde böyle numara siz bugün gününe kütkenini gerekli olan diye vaqtta işinde yetekçi bu jirlikteki hal etmeyen iken siz elektron mu, telefon mu, elektronikini şunu prямо efirde alsaytından siyasi bula benim öyleyim çeşit olmaydıran mesela öyleyim. Direktör hanım, bizge şaltıratığınız için bir zor rahmet. Siz elbette turu efirini kütkensiz. Siz cevabını anlagansızdır deyip ışanıp kalırga gerek. İşlengenden sonra ne? Tamam, şaltıratırsınız. Şaltıratı ete koyuyoruz. Rahmet. Alga taba devam ederiz. Hürmetli radyo tınlavşılar. Reis Nuralievich, mene Rano müdürüne yollanan köpek indi bu sırav. Ama lakin bizge kilip ilişkeş, sizge etmişe kalıp bulmayı. Aramdan torşuttun mu? Andan tanıyalar usta cevabını. Mektepte okullarını 5 günlükte kaldırıp bulmayı mı deyler? Bu mesele bir ko'tarilgan edi. Bizning bir aytishga kerak isteme bilim berib bor. Ham endi bu darslikni orttiramiz ekan bizning butun kunlarda 6 soatga qadri bo'lacak boshlang'ishda. Ham endi isteme bilim olish bilan bizning ishlarning isteme ortashadi. Ondan so'ng bizning Xo'jalik rayoni endi ul bala tag'in bir o'zi uyda bo'lacak. Shuning uchun bu biz buni bo'yicha bir 3-4 yil ilk qattiq shug'ullangan edik. Mana shunday natijaga keldik. Bizning hali mana kanikul vaqtlarında da eshik bo'lsa da bolalarni shu klubda ya maktabda jiyib nimadir harakatda buldurup nimadir to есть alar har vaqtni kimdir alarni ko'rib turadi ish ham endi uyda bir o'zlarini qoldirib turib endi andi balaki bolalarni dursa bir tug'ilib shuning uchun
üstemen bilimini de bundan sonra bizim kıskırtası bilen verilmez. Rahmet. Bizim radyo tınlavçılarımız bergen sorularına cevaplarını anlaganlardır deyip ışanabız. Reis Nurgaliyevich bizge şaltıratuşı var. Alo, siz turdan turu efirde, biz sizni tınlayız. Tınlayız. Sabah dokunları radyo televizyoniyeti, sabahın ilk sanatlarını kiteri, sanatlarını şekilleştirenler, zor rahmet kalıyorlarına. Biz tuvan yakta, tutarda, tekte manaştada sabahını tanıyız, soruyoruz. Sizler bir huzur var idi. Antiyanımızı şeysiz, biz yaşayanlar, Gornihem Nova esaslık kabittelerinde de sabah radyosu yanlarası bulmak mümkün, reketlerine tutarlar idi. Mısır'da, İstinti'den, sizin hanımdan, hanımlardan, yapılandıklarda, müzmeler, antrenörler, tüpraktörler, bütünde düşün, gerçek çalıklardan mal asıraşlarla buluşuğun için sizge zor rahmet, şimdi tebrik oturan olurda yaşam şıganağı. Birinci sırav meselesi boyunca bizni bütün dünyada tanıp bulan, bizim saytga girip, saytta bizim sabah dokunlarını telefon aşağıda, planşet, ben bu yerde siz bugün de internet aşağı bizim radyonu tanı alasız. Şimdi avullarda uzgarışlar, Rahmet Respublika Yetekçiliğine yıl sayın türlü programlar buldururlar. Şunun negizinde bu işlerine gelecekte de bana şulay Respublikamızın birden buluğun, bizim herkese sayılarımız da var. Anada beylep koyuyor gali. Bitiresi bizim kulda nişik sayılıyoruz, şuraya yaşıyoruz. Rahmet. Teslimen nizami bizge şaltıratığınız için. Algata devam ederiz. Reis Nurgaliyevich, Soba rayonunda bir uzi işleydi yazalar. Yaxşı bağlar stomatologiyası, qon alу laboratoriyasi gümümen tülevli şiratta oturmuyor turgan klinika açıp bulmaz mıken? Mümkünlüğü yok mu dediler. Yok, bizim birinciden bulganına şükür eli. İkinciden bizden Şemer'den de saklanıp kaldı dürüst buna bu yakında remote bara. Hem de cihazlanı. Şimdi bunda bizden laboratoriya boyunca yana laboratoriyalar bekti. Hem de bizden Micra rayonunun laboratoriya bulaşak. Hem şimdi bu cihazlarının boyunca da bizim zayıflar biri gelmeyin oğlum. Gelecekte bulaşak mı? Şimdi zor xiyalımız var. Sosodistik Center'da beytemiz şimdi biz anlatızır geldik. Şimdi proyekte var, ekspertize uzman. No, o federal programma bulmuşa kütüre taran tüyülenin beyesi digolu. Bizden Kadir Salihler uzmandan sonra Gözduma'da yaklaşlarımız kıvrak olsa ben öyle bu meselede şişeriz bizler bile. Rahmet. Hürmetli radyo tınlavçılar, siz bizim tapşırığını tınlaytırgansızdır. Gafil bulup kalmağız, rayon başlığı bizge gül kelip turmay, benim de beylekte oysayın kelip turmay dep aytığım. Şuna göre özünüzün sıravlarınızı berip kalırga aşığınız. Bu minutlarda bizge bir şaltıratı varlığı hakkında aytaylar Reis Nurgaliyevich. Tınlaygalı. Alo. Alo. Ey misiniz? İnsanımsız. Tınlayız siz ne ses paydan? Tınlayız. Tınlayız iyi. Aha. Sürekli sorularıma cevap veririz. Olaylardan şaltıratırga buldum. Allah'a şükür yine organizasyonel işlevlerinde her daim sizden istivarına duyuşuyuz. Elbette yine bu bizge işleme cevap bulmak bile hem ona işlerge
рахмет сезгә шулай кайгыртып эшләгәнегез өчен. Инде алга таба да шулай барлык акцияларны тормышка ашырып, сезнең командада эшләргә насыйп булсын һәм сезгә саулык сәламәтлек һәм бик зур рәхмәт хисләрен җиткерәсез. Аллаһ рәхмәт итсен. Ну, елбаттан да безнең менә газлаштыру, инде безнең бик күп еллар көткән инде. Менә яңа программа федераль закон нигезендә гамәлгә керде. Инде ул безнең күпмедер әз күләмдә республика хисабыннан эшләнеп барылай. Уйлыйм инде менә шушы программа эшләп китүен һәм инде мохтаҗ безнең бүгенге көндә газлаштыру буенча күп авылларыбызда бу мәсьәлә бар. Һәм инде менә беренче адымнар башланды сезнең авылда. Халык канәгать. Кичә без анда булдык дисез. Бик матур булды. Рәхмәт безгә шалтыратуыгыз өчен, хөрмәтле Рөстәм әфәнде. Инде Рәис Нургалиевич алдагы сорауга күчик. Сабада ни өчен азык-төлек базары юк? Халык үзендә җитештерелгән товарны сата алмый. Башка районнарда бар, бездә дә булдырып булмас микән диләр. Инде без аны бик зурлап, хыялланып эшкә кушсаклар белән бергә эшләргә булган идек. Безнең әйтергә кирәк, бүгенге көндә проекттан эшләнде, узды. Менә бу мәсьәләдә ел саен төрле уйлар. Хәзер менә карыйбыз, кайсы буш бина бар. Шул буш бинада бу мәсьәләне шишергә иде. Бүгенге көндә безнең сату белән шөгыльләнүче кибетләребез шактый, аларга тапшырып, алар ашада сатырга була. Сезнең бүгенге көндә җитештергән продукциягыз сыйфатлы икән. Ул кибетләр каршы түгелдер дип уйлыйм. Сезнең сыйфатлы продукцияны сатуда минем белгәнемчә кемдер сөтен сата, кемдер итен сата, кемдер пешереп сата, төрле эшкәрткә булдырган җитештергән продукцияларын сату итәләр. Инде безнең белгәнемчә менә кемдер кыяр җитештерде, кемдер помидор, кемдер суган, алар шулай ук безнең сату итәләр профессионал кибетчеләр аша бу эшләрен апаралар. Урамда сатып тору ул дөрес әйбер түгел. Ул булырга тиеш бинада сыйфатлы эшләнергә тиеш. Һәм инде урамда сату хәерчелеге ул дөрес түгел. Рәхмәт. Рәис Нургалиевич. Менә 18 сентябрь көнне без Ямлы Саба яр буенда кабак бәйрәме үткәрәбез. Безгә Кукмарадан шалтыраттылар. Аннан соң Балтач районыннан без анда алып килеп сата алмыйбызмы безнең әйберләребезне дип. Андый кешеләрне без үзебезнең бәйрәмебезгә чакырсак ярыйдыр бит. Ярый, но нәрсә сату итәбез. Теге кабак бәйрәм базарга килергә кирәк түгел. Ул аңа туры килә торганнарак булсын инде ул мәсьәләләр. Кабак дигәндә дөрестән дә бүгенге безнең халыктан инанган, дөрес итеп кулланасы икән, ул ризык бик бүгенге үзенең киләчәктә сәламәтлек өчен бик кирәк әйбер. Семенасын алсам да, әйтешен алсам да, шулай ук кабакның үзен дә, майын да, ул группада телектән килгән. Мен үзем әйткәнемчә инде Европада күреп кайткан. Сез аны Европага караганда да зурлап матур итеп уздырасыз. Һәм инде халыкка барып җитә, менә нәрсәне җитештереп булуларны ничек итеп куллануы, җырда һәм шигырьләре үзенчәлеге бик зур рәхмәт. Оештырган өчен. Рәхмәт бик зур. Шулай итеп, хөрмәтле радио тыңлаучылар, үзегезгә җитештерелгән товарларны сез шимбә көнне алып килә аласыз. Рәхим итегез. Һәм шулай ук әйтеп куйым әле, Казаннан да күп артистлар килергә һәм сезгә иң матур җырларын бүләк итәргә әзер торалар. Тагын шалтыратучы бармы? Безгә тагын бер шалтыратучы килеп иреште. Сез турыдан-туры эфирдә, сезне тыңлыйбыз. Алло.
исәнмесез? Сенс. Рәйсен Валерьевич һәм Сабан укымлары тыңлаучылары, мин сезгә шалтыратам балык кисәсеннән. Үрия авылыннан без элек торган идек Саба районы Югары Чиста авылында. Минем әти-әнием гомер буе укытучы булып эшләгәндә Кушавылда, Югары Чистада, Түбән Чистада, үземдәсендә укыдым дигән сәхәтле. Аннары без күчеп киттек инде балык кисәсенә. Бүген көндә әти-әнием мәхрүм инде. Ну шулай да минем апайым Сабада тора. Анда еш барабыз, туган авылыбызга барабыз, Сабага барабыз. Андагы үзгәрешләрне күреп, сөенәбез, горурланабыз. Монда инде шик юк. Рәис Нургалиевичнең өлеше зур дип беләбез. Шуңа күрә дөрес анда яшәмәгән без күп нәрсәләрне эшкәрәкләр белән тәртипләйбез. Но читтән караганда бүген көндә Саба зурая, матурая. Biz şunun bilen gururlanabız. Bizim tuğan avlımız, bizim tuğan rayonumuz şunday yaxşı halde dip suyunabız indi. Şuna göre sizge rahmetinizi çekiriz Rəis Nurgaliyevich. Sizge de alğa tabarmışlar işinizde. Her vakitte Saba halkın başka tokunaklarına Sabaga kaçkan sularını da suyundurib turursunuz dip ümitlenabız. Şu suyaklarına kaytarız Bikman Turan'da. Bizden de hayatı yıllar Saban kıyma kaçtım. Bizim şakasılar, ben uzun bir yazarlar da yazam, güzel yazam, andacılarımı yanırakıp kaçtım ayı bugün. Hayatı yoltayı dostlarını gördüm, dostlarını gördüm. Bir kumazı buldu. Anda mekteplerini bulandı, yıllarımız sıfatlı, firmalarımız oğuşları tümdenkin arta tırşalar. Alanında kurdu, yenge bankında biliriz, bilip parabız. Büyük rahmet sizge. Tegi ten tapmasa da kan tarta deyip doğan yaklarlarına uğradı diraya gerek. Şovay. Рәхмәт сезгә шалтыратуыгыз өчен. Әле менә телефоныбыз калган булса, безнең телефонда без сезне җырларга да чакырабыз, җырларда язасыз дисез бит. Рәхмәт. Алга таба дәвам итик. Балык бистәсеннән шалтыраткач, минем дә күңел булып куйды. Еракта да тыңлыйлар икән безне дип. Мешбуем да бит. Hürmetli radyo tınlaушылар, siz турыдан туры Дулкын радиосында Рәис Нургалиевич Миннаханов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Шалтыратыгыз, безнең телефоныбыз 23111, килгән сорауларны мин район хуҗасына бирүне дәвам итәм. Байлар Сабасының мәктәп урамында пенсия бинасыннан соң тротуар юк. Мәктәптән кайтучы балалар өчен бик борчылабыз, чөнки алар олы юлдан кайтырга мәҗбүр. Юл uzun, машиналар күп йөри, тротуар төзү каралмыймы дигәннәр. Ул безнең кайда күбрәк йөрүләр шул яктан каралып барды. Инде быел да булган эшләнә. Икенче елга да ул дәвам итәчәк. Инде безнең шу халык тан җыелган акчага өстәлеп республикадан бирелә бит инде. Инде катнашкан кешеләргә бөтенесенә бик зур рәхмәт. Һәм инде менә шулай хыялларыбыз тормышка ашып бара. Бу безнең менә хәзер октябрь аенда бу мәсьәләләр файдаланышы элан ителәчәк. Һәм инде шу референдумнарда уздырып, җыеп бу эшләрне дәвам итәрбез. Әле куелган хыялларыбыз эшләнмичә калган иде. Дөрестән дә бу яктан күпергә хәтле эшләнгән, күпердә эшләнгән, күпердән соң тәкъәле эшләнеп бетмәгән иде. Инде ул безнең 22нче елда анда эшләргә дигән мәсьәлә куелган иде. Рәхмәт. Урта Саба авылыннан Васимовлар язалар. Менә 2 ел инде интернет ката алмыйбыз. 2 тапкыр Сабага менеп төштек, алар үзләре дә безгә килеп киттеләр, Алмаз исемле начальник. Без аны эшләрбез дип тә әйткән иде. Biz Хadi Такташ урамында торабыз, Наил белән Әлфинур булабыз дигәннәр. Менә интернет ката алмыйча. Алмазда бер сездә микән? Алмазда син ишетәсеңме? Ул отпускыда. Ул отпускыда да. Но безнең район буенча Жапон белән эшләнә башланды. Беренчедән күбрәк кайда халык тора,
kına başladı. Memine kadar ciddileşimizden sonra bunu diyelim, Ulağıl'da başlamışlarına ikenim. Ben olayım, bu yıldan sonra ana bir işi bitirip sizge cevap bulur. Onda indi bilgili, onda halktan zayliniler kirgen iken, o meseleler şişli barılar. Budur, ahırғы vakitte bunun boyunca özgürlüklerimiz Allah'a şükür de kerek başlandı. Bugün hem internetsiz bir yaşap olmayı kadar bizden hem de kıyağız yürüyüşü de bugün hem de internet aşağı türevlerimiz de hem türlü usul ilivetiğinde uğraşı halkka kişinin talep etken meselelerini şişu. Onun için bolalarga da bugün hem de dersliklerini hazırlav ansız bir çıkta bulmayı. Onun için bu meseleni birinci mesele etip koyulgan Respublika derecelerinde de bu meseleler şişilirdi bugün kıskaradı. Rahmet cevaplarınız için. Timirşok avul жерлегеннән безгә ике сорау килеп иреште. Аның берсе булайрак яңгырый. Үйек авылындагы Инеш елгасын язгы ташулар кар таш карьерыннан агып төшкән таш шүбе белән тутырып, елганы күмнәләр. Халык шушы елганың чистартуны сорый. Моның буенча телефоннан да шалтыратыгыз әле туры эфирда диде. Һәм аннан язмаша миңа Шамил абый Гариповтан yazıda kilip kirdi. Менә бик борчылалар инде алар. Бу мәсьәләне ничегрәк хәл итеп булыр икән? Understand anda bizim kariyer var. Endi bu mesele bir vakit ko'tarilgan edi. Endi şuşa da şöşler alar tertipga solganlar edi. Men o'ylayman alarga aytilar, şuşa alarning texniklari bor. Bu texniklari bu şovga qishqa to'g'ri kirganda o'zlari ortidan tartibga soladilar deb. Ellik bu masalani alar shishdilar, musunda da shu shishdilar deb o'ylayman. Biz o'zimizning yoqdan kontrol qilamiz, talabga to'g'ri keltirib ishlarlar. Timirshok avul җирлегеннән килгән икенче сорау ул Мингәр авылы халкыннан килде. Мингәр урамнарына ясалма тигезлек лежащий полициялар куюны сорыйлар халык. Bu mesele nişik hal edilir икән? Аларның үз арасалым белән калитәгә булат тиеш, аны инде кадр безнең үз үстләйез белән түгел, тиешле органнар белән аны тикшерү комиссиясе бар. Һәм инде дөрестәндә анда эшләргә таләп куелса, андый вакытта инде менә үз арасалым ama o vakıtta insanlar var da yine yapışa bizim yanında küp meselelerde rahmetli Cevdet Mithatçıka o işin kaygıra burçlar olan kişi ben olayım. Burada yardım etirdi. Şurayı halk bilen birge bu meselelerin şişerlerdi böyle. Elek nişik olsa da yol tuzu turunda söz var her nişik olsa da yolun tizliğine kimi tuturunda oylar. Kupşikte. Şimdi 20 yıl elek bu mesele bulaşak diyorsan ödürstüğü kişi de betirleri görəsən mənə şimdi durmuşqa jitimiz zulay birin. Reis Nur Aliyeviç, bundan 15-16 yıl elek siz bizim stüdyomuzga kelgəndə 60'ar sorav keləydi. Onda xalq özünün gün ko'rish meselesini hal etүү bo'yicha sizga so'rovlar beraydi. Hozir mana taksi meselesi, lejащий politsiyalar turunda bora söz. Biz endi jurnalistlar buni o'zimizcha chag'ishtirib da qaraymiz. Reis Nurg'aliyevich, xalqdan kelgan so'rovlar shuning bilan tamam. Ammo mana bugun bizning jurnalistlarga ham operatorlarga hatto telefonlarına da so'rovlar kela boshladi. Xalq shulay bit, vaqti jetganda, mana minuti jetganda kutar. Mesela bizim tavuş operatörü İlduzqa o'zining do'sti Rüstem mana bunday so'rov bilan murojaat etgan bugun. Boylar sabasında tuzilish olib boruv uchun nindi programmalar bor. Bir programmada bilmaymiz biz. Mana avullarda bor, boylar sabasında yo'q deb. Biraz zor ne indi men
Özümün, özüm yanından da, indi administrasiya yanından da biz bir kup halklara yazarız bunun boyunca. Bizden sosyal programlarımız var. Bu APK programımızı devettiğinde hem 2080 rayon üzerinde bizim mağdurcu politik bilen o bir ya iki yılda hem sosyal ipotika ansa kubita nede aşağısan özüne tizetiranda indi mine sosyallik bizim bara idi ol indi mine men yanadan müracaat ettim. Možda mesela şişilir de dibinde deputatlarımızga da o meseleni ko'tardik. İsteme mine şu bu çıksa o zoray bir bolaydı. To есть kişi özü tizi bitirir şimdi şöyle sosyal politik programısına kuruldu sulara. O şişirilse o mesele biz indi onu ederiz sırası. Bu problem var. Bu yönde bizim Кубитажда социальная ипотека, индивидуальный да bizim Türk молодежи политikalarına şiratolu hem yıllar bizim rayonumuzga birliğine gidebilirler. Rahmet Reis Nuray cevaplar için. Sobanın 70 hektarlı yağında birek de üskü ülüşünde jey günlerinde suğa tilmireriz. Bu sıravını yılda kötereriz, olga kitiş bulmaz mıken olga tabarıyla. Benim mesela şişir dibinde xıyalan var ne? Dersine tere gerek. Bizimden de sonra işip de karadılar. Non sıfatlığı tolu gibi bitmedi. O bir katı su bulup çıktı. Şimdi biz mütecilde bu mümkünde bu mesele bilen şüpheleniriz. Su jirasından çıkarıp kulemen arttırıp bu meselenin şişirgeydi. O yakınlarak жерде bizim sunun sıfatları tolu kilmedi. Biz ceyi uzdurdık. Anda endi mine rahmet bizim fondga alarında gösterdiler bizim ikinci yılda bu skvarjını yasalar. Endi mine skvarada bu şenlerge iş şu günlerdeki ilerler. Endi ikinci şeyde bizim su kullanımı kuvvet bulurduk. Hem biz bu yıl sınaktık bizim 10 yılda koyda nindi problem bulganı bilgili buldu. Eminim bu yıl. Koyda o meseleler bizim probleme aylangan. Biz onu şişirmeye çalışıyoruz. Şimdi Respublikada zor yerden bilen biz federal programma kirgendik. Bu meselenin şunun negizinde işleyibizdik. Rahmet sizge. Orta Sabah avulunda yaşavşiler mene su başnesini alıştırdılar. Başta bik şatlangan idik, bik suyungan idik. O uzakka varmadı, sunun sastafı bik noşar ekeni açıklandı deyip yazalar. Mene bu sunun bulgan şıklığı koyşan biter eken deyip müracaat eteler. Anam Dırstan'da bütün ştatlarla buldu. Biz başının ahırına hatlı. Ondan sonra bardağımızın şey yani bizim yanında timir sastavı orta buldu. Şimdi bunun komunalini bilen siyaşı buldu. Bütün işlerini işlep kalıyoruz. Şimdi bu masandan sonra oluyoruz. Biz şu vakıtta Taktaj'dan da şişme suyunu bulduraladık yalan avzında. Şimdi xiyallar bilen yaşayız. Ama meselelerini biliriz. Ben şişeriz. Şişip bu mitrana yurtulur. Reis Nuraliyeviç bizim yakka konakka koytuşular oy sava yolları nindi motor, nindi eybet, nindi tüzük deyip köp megine aytsalar da bugünkü tapşırığa yollar turunda tağın bir soru keldi. Onu hemen şu Orta Sabah avulu kişiler yaza. Trassadan bizim avulga düşe turgan asfalt yol niшлеп bik tor eken diler. Dostum doktor o vakitte yoktan buldurgan yolu. Dostum ettirek gerek. Biz o vakitte seminer oladık. Şöyle söyleşip isteme
республиканың табышы негізінде шәніп қойған ел. Семинар озып кетті, елі қалды Аллах шүкір, шuna еріп тұрамыз. Біздің оларақ елларымызда ремонттар бара. Ол ремонтқа деп қойылған, ремонт шәнсе siz bitirinizde biləsiniz, bu yakında remontlanan turan жерде bütün talепке туры кетіріп işleyler. Şimdi o üstten işlev bitti. Şimdi bu yol tüzüşler projektironiya hem yetekçilikке bana bu işe ayırım rahmet. O bizden безопасность boyunca bütün talепке туры келулерін. No и mında bir-iki oranda көріне тұрған жерде машина uzuşur için orunlarından bulsa buldurup koyası buladır deyip fikirge keldim bir ayağına. Rahmet. То есть yol boyu ekilmek değil, onu bilen nedir belki karmaşıklar esarga, birisi uzduraga. Fakat şöyle yaşar bu zaten nasıl? Kıyarlar konuşmaşa biter bitinizde. Orta Sabaholu halkına bugün cevaplarının büyük motorları. Yani şişler var, matırlık ulaşırken nasıl? Aynen. Öne Qozon qolasından qonaqqa qaytib yitirgan Arslan bizning qizlarga shaltirata bulaydi. İki basu ortaş avuluna yol qo'yishgan ochilur ekan. Açıldı o. Mana qo'ytmagan o. Demek. O bizim jeyge pilotda işlendi, Dürsanda yol ilerleşten idi, hem aslan yürüydü, kırdan yürüldü. Bugün de o yol açıp, ikinci yılda indi o bizden şöyle devam edecek. Rahmet. Anda qaralğan işler işlenib bitti. Rahmet. Bizning Reis Nurg'aliyevich studiyamizda o'tirgan vaqtda iki telefon ishladi, 23111, 23369. Hurmatli radio tinglovchilar, siz o'zingizning so'rovlaringizni bizning jurnalistlarga yozdirdingiz. Masalan, Mishanbash ovulundan Zakiya opa 62 yoshlik o'zining so'rovini yozdirdi. Men uning so'rovini o'qidim, ammo lekin u efirga berillik tugul. Reis Nurg'aliyevichga men bu so'rovni berib jibaraman, ham u sizning bu shaxsiy masalagingizni o'zi qarab sizga javob berar. Ondan so'ng bizning telefonimizga shaltiratib, o'zingizning telefoningizni yozdirsangiz da yaxshi bo'lar edi. Chunki avul yigitlarini shaltiratgach, sizni qaydan topirga ekanini biz bila olmaymiz. Shu vaqtda qo'y bir telefondan shaltiratuvchilar bolalarına, opalarına ya bo'lmasa obilarına uy solib beruni so'rab murojaat etadilar. Biz bu masalalarini de hal etmaymiz. Ham biz jurnalistlar bu so'rovlar bilan Reis Nurg'aliyevichni bugungi topshiruvimizda burishmadik deb aytar edim. Shu vaqtda siz butinisinde bizga topshiramiz, bizlarni adreslarni berib kerak. Bugüne bütün evini şişip bulmayayım. Bunda mesela da qo'ysizlar bizani geç taşada ili sizin aşa mana shunday so'rovlar bo'lgani ham mana shunday javoblarni mening so'zdan bo'lmasa da sizning so'zdan bo'lsa shunday javob qaytaradilar. Qo'ysizlar shaxsan o'zlarini jibarlar ularning so'rovlarini javob. Ondan so'ng endi обратная связь deb aytaman tege. İkinci yaktan da o'zlarining adreslarini, telefonlarini bilsalar yetarli bo'ladi. Masalani hal etish uchun joyroq bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, ondan so'ng sizning orangizda Reis Nurg'aliyevichga o'zlarining oilalarindagi o'g'il opa, er bilan xotin masalalarini hal etib bizni Qozonda turuvchi tug'anlari bilan da hal etishni so'rab yozgan xatlar bo'ldi. Bizga g'afil bo'lib qolmamiz. Biz ularni albatta sizning qo'yilgan telefon osha yetkazib ham masalani balki hal etar yig'inda qararmiz. Hozir iki telefonda so'rovlar yozuv davom etadi. Biz bu so'rovlarni efir bitgach, yangidan bir taqir qarab chiqib, Reis Nurg'aliyevichning o'zini topshiramiz. Hurmatli radio tinglovchilarimiz, bizning bugungi efir borishida so'rovimiz yangramadi. Bizim so'rovimizni ne uchun aytmadilarmikan deb bizga ertagada shaltiratishga mumkinsiz. Biz sizning baringizga shuni javob etib qaytaramiz.
Sıralarınızı bilgen vakitte jurnalistlarga iyi telefonunuzu ya bulmasa kerezli telefonunuzu yazıp kaldırsanız iken sizin bilen şolay işlegende sıralarınızga cevaplarını tezirek verirge mümkün. Reis Nurgaliyevich, hazırga sıralar şuşa. Biz sizin bilen turudan turu efirde şırış yasadık. Köpküne radyo tınlauşlar elbette özlerinin sıralarına cevapını olganlardır, kanagatta kolganlardır. Koy bir önerge, koy bir meseleler kilip de bitmeske mümkün. Biz jurnalistler bugünkü şırıştan dikte kanagat kaldık. Instagram şirketlerinde bu minutlarda bizni 200'e yakın kişi koruy. Hem onlar baratik özlerinin umay fikirlerini yazarlar. Bizning injener Rüstem yana yanlarına telefonunu verdi. Hem min onlarını sizge eğitim ele. Hem indi mine radyo tınlauşlarımızga bugün tapşırığımızın hakkında şu sorularını barsında cevaplar vergenden soň neydi fikirleriniz var rayon hocasına? No fikri birinchiden isanliginlik. Mana 71 kitap olmay, sondan bizning hali ikinci yıl endi şu Akashir. Bir kokuşunun bir şey. Benim sorum bitinizden de vaksiner situyoruz. Türlü informasyonlar var. Dürüst tugul dep ham bu tane. Sizin kıskası. Bugün günde vaksiner sitkenlerde aramızda ortalar. Ama bugün günde Kıtay'dan Kıtıdvadan kotarak avutkan kişilerimiz yok. Ulgen kişilerimiz de yok. No vaksiner sitmegen isteme şiiri olan kişilerimizni, ülkenlerimizni şu katı kup yoğaltağız. Bugün de pensionerlarımız 20%'ına vaksiner sitken. Mene alıp bulmayın. Birinci hafta kısa orada kotitip ortalar hem yoğaltağız. Şunun için sırrın bitinizden de sizin isenlikten kadirli bir yok. Şunun için müziğinizin saklar için vaksinersiz vaktinde iyi kileşekte de birimiz yılmayıp matır tırmışta yaşarga yazsınıydı. Endi bizning isteme şu kelesi günlerde zor saylovlar uzlaşa. Endi bu saylovda sıravım aktif katnaşu birinchidan birgina kishida u kishidan turgan mumkin bizning kelajakdagi dumada bo'luvchi kishilarning buluvi ham bo'lmovi ham endi birinchidan u bizning partiya liniyasi bo'yicha borishlarimizni ular orasida dirsinaytirib kerak. Mening kollegalarimda u spisakda endi siz bilgancha yurtdoshimiz Nursam Kalimulin, Qo'shni rayon Ivanov, Anatoliy Nijikamskiy shaharining bugungi kunda yetakchilik etuvchi Metshin, ular тоже shu spisakda. Endi bizning burchag'an masalalarni ham innalarni shishirish uchun bizning hamda Dumada o'zimizni yoqdan chiqqan kishilarimiz bo'lishi uchun shu Birdam Rossiya partiyasi orqali baralar. Bugün endi bizning Dumada Birdam Rossiya orqa 15 kishi ishladi. Ham endi kelasi sozuvda da bu Dumada shulay kimrak bo'lmasin endi u sizning qo'lda. Shuning uchun butun saylov aktiv qatnashuvi saylovchilarning shu partiyani bugungi kunda men butun partiyalar turida noshar so'z ayta olmayman. Ularning bugungi kunda narsadir ishlab ishlamavliklari ishlamagan kishidan tege g'ayibda yo'q deb aytilishi kerak. Bugungi kunda butun ishlangan ishlarimiz butun javoblar bugungi kunda shu partiyada. Bugungi kunda bizning respublikamizda idoraida prezidentimiz. Shu vaqtda
Мандатныйда да біздің бірден Россия аша Ильяс Таслаш бара. Аны да мандатный бойынша фамилиясы үзенчәлекте. Аслында шуның өчен ул фамилияны барлап, шулай ук бірден Россия партиясы аша бара. Яшь җегет бүгін инде Госсоветта үзебезнең республикабызда эшли. Һәм инде группа компаниясы 88 строительный компания ул зур компания и яхшы эшлиләр дип әйтим. И бүгенге көндә Госсоветта да бик күп үзгәрешләр керттеләр. Ул бүгенге көндә шушы халыкка төзелеш мәсьәләләрендә күп проблемалар барлыкка килде. Һәм инде моның буенча ул профессионал башкара дип әйтергә кирәк. Шуның өчен сездән сорыйм инде бу мәсьәләдә дә сезне дөрес итеп кабул итеп һәм актив катнашып, дөрес сайлап, бөтен киләчәктә нинди хыялларыбыз бар, бөтенесе тормышка ашсын. Зур хезмәтләрегез өчен бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Төрле чаклар, нинди генә авырлык булса да, берегез беренчедән сабыр булып, хөрмәтле булып, инде нинди авырлык булса да, елмаегыз, чырайны сытып, дөнья үзгәрмәй. Шуның өчен нәрсә юрыйсың, шулла, яхшыны юрап, матур итеп яшәргә ясын иде. Исән-сау, имин булып. Рәхмәт бөтенегезгә дә. Рәхмәт, Рәис Нургалиевич. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дулкын радиосында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов белән турыдан-туры эфирда очрашу тыңладыгыз. Без сездән сораулар әзерләп аңа тапшырган идек. Һәм ул сорауларның барсына да без бүген эфирда җавап алдык. Шул ук вакытта 1 сәгать дәвамында безне Instagram шелтәрендә радио тыңлаучыларыбыз һәм телевизор караучыларыбыз күзәтте. Безгә монда Мамадыш районыннан һәм башка районнардан да язучылар бар. Һәм безнең район башлыгыннан алар сораулар белән мөрәҗәгать итеп, нинди дә булса үзләренең тормышларын яхшырту өчен мөрәҗәгать итәләр. Кадерле дуслар, буларның барсында укып, без сезнең белән элемтәгә керебез. Ә менә Instagram шелтәрендә язучылар арасында хәзер без инде сезгә бары тик рәхмәт кенә әйтәбез, исән-сау булыгыз дип куючылар шактый. Һәм йөрәк куйганнар инде. Рәис Нургалиевич, күрәсез, бүген сезнең чыгышыгыздан һәр кеше дә канәгать. Без журналистларга бары тик шушы гына кирәк. Берничә айдан без сезне кабат безнең студиябызда көтәбез. Беренчедән сезгә бик зур рәхмәт. Элемтәне ишетгән өчен. Икенчедән инде менә бу сораулар буенча без бөтенесенә дә үзләренә шәхсән җавап бирәбез. Кайсыларды инде бөтен халык өчен кирәклеләрен, аларны гәҗит я шушы радио компаниясе аша игълан итәчәкбез. Берсе дә җавапсыз калачак түгел. Шуның өчен киләчәктә дә шулай элемтәдә яшәргә язсын. Булганны генә күр. Һәрберенең башы булган шикелле ахырда була, тапшыруыбыз ахырына җитте. Без шушы яхшы, матур, кәефле нотада үзебезнең тапшырулар программасын тәмамлыйбыз. Төн буе Дулкын радиосы сезнең күңелләрегезне күтәреп, матур җырлар ишеттерер. Исән-имин булыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.